Kasongo ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Aende asiende? Aende asiende? Atembee asitembee? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Aya. Tuauga harambe mukauga one time niguo. Harambe. Harambe. Nikisema Kasongo aende mnasema one time. Kasongo aende. Kasongo aende. Ni muongo si muongo? Ni mwizi si mwizi? Ametuumiza hatachuumiza? Tutamfukuza hatujamfukuza? Netoka Maigata. Nimewekera tene. Nasigana. 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 Mimi nimeshikana na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Fred Matiang'i. Kasongo aende one way. Tumekubaliana. Nitaraiguithania andu aitu. Nitaraiguithania. Nitakuigata mundu uyu. Tondu mundu uyu aratwendera wega. Niguo. No kuhatiriria roroi. Twana kiama gitu mweri wa gatano motayari. Motayari. Tondu mahaitia maratwekire. Twathire iki na ngari ene. Niguo. Riu twana kiama na kiama ni gake. Kiama ni gake. Na andu aria matukunyanĩire aria mendirie rũrĩrĩ nĩmũkamaingata nĩmũkamaingata nĩmũmoĩ mũkaingata Kasongo nĩmũkaingata andũ acio akunyanĩria rũrĩrĩ mũkamaingata thaa cigana. Asanti. Haya, niko na kijana wangu Senator John Medho. Mairoinya oye! Mairoinya oye! Mairoinya oye! Mairoinya oye! Adoito lenyaya! Mumete oguo! Kwamukira muthamaki witũ! Rigathĩ wa Gachagua! Nĩmwakena nĩ kũmuona! Reke nyone andũ arĩa mamũkĩra Rigathĩ wa Gachagua! Mimi nataka niwaambie watu wa Mairoinya, kwa sababu bado hatujapata chama yetu. Saa hii tuko na slogan yetu. Mimi nikisema harambe, nyinyi mseme one time. Na muge na hinya kinya Kasongo kainaine. Harambe! 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 Aende asiende! Aende asiende! Uongo! Uongo! Kasongo! Watu yake! Waende wasiende! Mwizi! 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 Muuaji! Muuaji! Aende asiende! Jambo la pili! Jambo la pili! Jambo la pili! Sawa, sikia. Relax, relax, relax. Jambo la pili, mimi nataka niwaulize watu wa Mairoinya, iko mtu amebaki UDA? Iko mtu akubaki UDA? Iko mtu wa UDA? Iko mtu wa UDA? Iko mtu wa UDA? Muko wa Munyoro? Wapi nione watu wa chama wa Munyoro? Kwa hivyo nikisema harambe, mnasema Munyoro. Harambe! 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 Nake muthuri uyu wetagwo Rigathĩ wa Gachagua amenye tũramũinĩra atĩrĩrĩ, kuma wathiĩ nĩ kwanyitanĩire guothe. Nĩguo kana tiguo? Atĩ Rigathĩ wa Gachagua
kuma wathie nĩ kwanyitanire nake Kasongo okire agĩtũhenia atĩ tũgokĩra tene rĩu nake rĩ tũkũmũinĩra atĩrĩrĩ tũgokĩra tene tũkaingate Ruto nĩguo tũgokĩra tene tũkaingate Ruto tũgokĩra tene aende siende. Jambo la mwisho mimi nataka niuze watu wa Mairoinya demoria kiria kia mwisho demoria kia mwisho Kasongo le toka moikata thaa cigana saa ngapi saa moja saa 10 wacha nione watu wataamka saa 10 Kasongo aende asanteni sana Ngai amurathime. Niko na mrembo wetu kutoka Laikipia, Mheshimiwa Kate Warogoro. Mairoinya, Bwana asifiwe. Tusalimiane za hewa. Muriega rege. Nemwendete gitungati. Nemwendete. Anatwaru mwone Kasongo. Atwete akavira. Nemokogo wagoa. Tole hamwe nake. Kiama giake nitũkũingĩra na twamwĩra mũtũteithie gwaka kĩama nĩmũgwaka twamwĩra mũtũtũmĩre mbeca cia gwaka kĩama nĩmũgũtũma ndĩmũnengere M-Pesa Mayanga ijikie M-Pesa paybill ya kĩama kĩa Munyoro nyonia ina guoko. Your Excellency twarumirwo nĩ Ruto akiuga Gĩkũyũ nĩ kũgũrwo twagũrirwo. Inyuĩ no mũgũrwo? Kwĩ mũndũ ũngĩgũrwo? Rita rĩrĩ na ithuĩ tũkũherega wa Gachagua mbeca cia gwĩka campaign nĩguo katigwo. Nĩmũkũruta mbeca wa 10 wa kĩbaũ wa 100 wa matano nyonia ina guoko. Asanteni sana. Aya, andũ a Mairoinya nĩtwaiguithania